padeng ini kay kalangot kanungot kini kibayo ya kini trading license kibade ki try mulok jongi bat kanungot pade kibamde kita ki try mulok nako abanti pangni kat kung kajing smuthu ka jonga ya kajing kali ka jong i congress ngasray ngamdon kam ya ka trade license ka PDP try mulok nay Gibubun ngot ki cabinet minister, gibubun ngot ki politician kim tips pang ki Interstate Migrant Workmen Act. Kapag kumar kli eki, kapag kumar kli contractors, kapag kumar kli eki paitba. Ulasim ya kani ka, ulasim ya kay gibangikran long to masawat tips pang kani kaan, ngimtip adukan no ka development kalayat. Batang hak ini ki saus ni. Wak ini ki jenya ki juga ki siu amtang makasakot apo jela, andre kala poirus ka skor jong ki politician support nong basong apo nong ba dali parliament haka ka sautari jong tau benai ngayo ko ka phone call president menit waktu beliau ba phone na udi nominated MP jong ka Raja Sabha Dr. Professor Rakesh Sinha phone na wong balay bili amni balay biya khang ni ta ka roy ka par ko jela balay biya kwa ata lapis snow yung yang ini jakar ko berpat ni ta khatsan la India ka population kala pwede ki billions lagi ki 1 lakh crore ni region ni ngila repat Akajekren kejingan tay pula bun sin ulong lada pihak tere ngaruh koi banyak keren support Delhi buat Prime Minister, Home Minister kalau kejikwa ajong pi kum ke ILP data kejik penrung ya ketin kasih apa ke eksidul ngong lawa tapi one nginya kedua pi ndre ngim tere su pentom promosi ke ILP kang ke ILP ngikwa wak ani dah kau kata kali ke bagi pensau dah kali kaseng show nominated MP juga Raja Sabha tang ini kekentian kuat bentukan paham pi